Daha bir klientimiz buraya yapıp gitti. Жалпы қадырман қырғызстандықтар, жалпы Ылдам Хабар каналының катталуучулары, жалпы көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, жалпы Бишкек шаарынын тургундары кандайсыздар туугандар. Бүгүн мына ушинтип бүгүн мен сиздерге сапаттуу муравейлер менен, андан тышкары ушундай электровелосипед, андан тышкары скутерлер менен элдин кызматында жүргөн Абдырашид агабыздын Бишкектеги жаңы ачылган кеңсесине келип отурабыз. Биз турган жер туугандар бул Жибек жолу менен Лермонтова көчөсүнүн кесилиши туугандар. Мына ушул көчөнүн кесилишинде Газпром нефть заправкасынын бет маңдайында, же болбосо Чүй облустук прокуратуранын бет маңдайында жайгашкан мына ушул даректеги адреске келдик. Бул жерде ушул Абдырашид агабыздын Бишкектеги кеңсеси туугандар. Муравей издегендер, электроскутерлерди издегендер мына ушул жерге адреске келе бересиздер. Мына ушул тарап күнбатыш тарап, Сыккөл тараптан да келе бересиздер. Бул жактан адрести толук жакшылап түшүнүңүздөр. Чүй облустук прокуратурасы туугандар. Муравейлердин түрү келген. Азыр Абдырашид агабыз бизге кепке тартайлы туугандар. Уруксат берсеңиздер. Муравейлердин түрү келген. Ассаламу алейкум. Абдырашид агадын ал жакта машиналарды коюңерге. Жакшы. Муравейлерди 1 тонналык муравейлерди мына жерге тийип атат экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака? Жакшы. Иш жакшыбы? Элге вa'da berganimizdek, Bishkekka kelamiz dedik. Issiqko'ldan, Norindan bizga uzoqlik qilyapti deyishdi. Bishkekka olib keldik. Bishkekka keldingiz? Bishkekka keldik. Endi uzoqlari yaqin bo'lib, shu yerdan olib ketishaveradi. Yaxshi. Adreslarni to'g'ri tushuntirib qo'ysangiz, bo'lishmasin. Muraviylarni tushuntirib o'tamiz. Bo'ldi. Анда сырттан баштайлы. Абдырашид ага. О, Бишкекте ачылганына канча болду? Айттан кийин ачтык. Айттан кийин ачылыштыр туугандар. Муравейлердин көп эле түрү келген окшойт, а? Skuterdan kelgan, электровелосипедlar kelgan. Bari bor. Yaxshi. Kabinkalilarimiz bor. 600 kg yuk ko'taradi. Ular 170 ming so'm. 170 ming. O, ko'ptür, ha? Чүн жанына орайлы. Bir катардан таанышып, bir катардан бааларын дагы бир жолу айтып кетели. Көпчүлүгүңүздөр билип деле калдыңыздар, баалары канча болот? Эми баягы жаңы көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө мына ушул эфирден пайдаланып айтып кетишибиз керек. Сөз түрдө айтышыбыз керек негизи. Канча буларыңыз? 170 миң. Булар двойной ресор. Двойной ресор 170 миң сом. Намазатынды, камералары бар, люклары бар, печка, магнитофон баары бар. Жакшы. Салондорун бир көрсөтүп коелу. Экөө бирдей элеби? Жок, бул жабык экен, наркысы ачык экен. Култап койгон. Жакшы. Ачык экен бул жагы. Мына туугандар. Мына ушусын көрүңүздөр. Мына салондор. Люк. Ошонча. Мына. Шуну сурай бересиздер. Bunumuz kança? 185 ming budka bu. Budka 185 ming so'm. Yaxshi. Bular 1 tonnali. 1 tonnali bular. Bular 1 tonnali oldi. Bular zonte qilingan. Bornilari ham motor bilan. Jamg'irdan ham boyaga suv bo'sh uchun, shamoldash uchun shunday zontikcha qilib oldin tozib tur sonar. O'zi tozilmaganlar dile ko'p bilesizlar. Bular senasi 170 ming. 170 ming so'm 1 tonnalik tartganlar. Бортторунда көрүп арттарынан карасаңыздар өтө чоң. Кеңири жүк көтөрөт. Өткөндө интернеттен көрдүк, канча пресс жүктөп ташып көрдүңүздөр? Тurnamızda. 35 yüklüyorduk, yine mesle var oldu. 35 yüklüyordunuzlar, daha mesle kaldı. Ortak 35 tane var ekan. Ha? Yani çıkmadı. Özellikle bu
Beskabinki 1 tonnalik bu ham. Beskabinki 1 tonnalik. 1 tonna. 165 ming so'm o'tib beramiz buni. 165 ming so'm. 600. 600 kilolik cho'ng akkumulyator ham 1 tonnalik akkumulyator. 1 tonnalik akkumulyatori qo'yilgan deydi. 140 ming. 140 ming so'mdan deydi mana. Mana shundagı ko'ringizlar. Yaxshi ekan bu svetlari da, turlari da ko'p ekan. Ha, shunday. Yaxshi. Mana kanallarni ko'rib tasizlar. Anan zapchas masalasi chaqdan, zapchas chaqdan hech qanday xavotir bo'lmaysizlar tuğanlar. Zapchaslari bor yo'q narsaning Abdurash Tog'avozga Bishkekdagi nomerlaridan байланышсаңыздар, bor yo'g'i sizlarga xizmat o'tib, немне kerak bo'lsa o'shasin. Alib beradi. 45 minggacha skuter. 35 mingdan 45 minggacha eng qimmati. Nalardilar shunday va? Shunday bari. 44 ming deydi, 40 ming deydi. Qancha buningiz? Yaxshi. Bor yo'g'i 35 mingdan 45 minggacha tuğanlar. Bular to'q bilan yuradi, qo'shimcha pedalni qo'shib tegib ketaversangizlar bo'ladi. Ikki odamni o'ta keyin ko'taradi ular. Mana bunday amortizatorlar qo'yilgan. Mana shunday skuterlarni, Muraviylarni mana shular Abdurash Tog'avozga байланыша olaverasizlar. Bishkekdagi nomerlarni men ekranga jarayonlab qo'ying. Yaxshi. Telefon qilishingiz xizmatdamiz, yilda xizmatdamiz. Xizmatdamiz deydi. Buna ol 4 teshik tugimiz qancha bo'ldi? Abdurash aka 210 ming so'm bo'ladi. 210 ming so'm. To'rtta odam oladi, 400 kilo yuk oladi. 4 odam salat dedidan 400 kilogram yuk alsa bo'ladi. Mana shunday Muraviy Vodo kompaniyasi. Tak. Mana bundan narashkasini ko'rsangizlar bo'ladi. Arkasida yuk sola turgan jag'i. Bu 1 tonnalik. Yaxshi. Yukları var yo'g'i joyida. Materiallardagi yaxshi bo'lib bekim salgan deydi. Mana shuni ko'ringizlar. Производство to'nlar өндірүү бұл O'zbekistondan. Anan elektrический жақтары Hali benzinli. Emeden. Xitoy. Yaxshi. Anan to'g'anlar bu benzin bilan da жүреді ekan, ha? Qo'shimcha. Radiator yo'lda tugal bo'lsa, uzoq bo'lsa, yo'lda, adresi uzoq bo'lgan bo'lsa, dvijokni qo'shib ketishaveradi. Dvijokni qo'shsa benzin ko'taveradi. Mana dvijok ekan to'g'anlar. Benzin ko'tdi. Tushirim chunmani? Benzinni buni shuga qo'yadi, ha? Abdurash aka, bunaqa qo'yadi. 100 kilometrga 1 litr. 100 kilometrga 1 litr benzin ketadi. 1 litr rasxod qiladi. Oy. Mana shu Muraviylarda qo'ldan chiqarmangizlar tuğanlar. Buna men tushimda ham adresdan qiynalganlar bo'lishimda tez turadi. Mana shu Jibek yo'li prospektisi. Kelaverasizlar tuğanlar. Gazprom. Mana shu yerda байланышта Abdurash Tog'avaz sizlar uchun xizmatga tayyor. Barыңыздар, байланышыңыздар, чалыңыздар, алыңыздар туғандар. Меніңіздер айыл шаруаларға, жерге, арақ берек майда шүйде іштерді, мына ушул портердің қылған іштерін 50% қылады десем болады.